Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kurī I Rāhiritia ki te kai by Aesop. There are two kupu hou in the kōrero, and the first is Rāhiri. It means to welcome or invite. Anei te tauira. Kua rima te koutou, te kaumātuatanga o te wahine rā. Nā reira I rāhiri ai I ōna hoa katoa ki te whakangahautanga. The lady turned 50, so she invited all her friends to a party. Our second kupu is kaunga, and it means a room in which food is cooked, or a kitchen. Heria ngā kumara ki te kaunga. Take the kumara to the kitchen. Kia areare mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kurī I Rāhiritia ki te kai, nā Aesop. I Rāhiritia tētahi rangatira e tētahi tāne whairawa, e kaitahi ai rāua. Te mutunga kea mai o te nui o ngā whakaritenga e pai ai te hākari, e hora ai hoki ngā horotai me ngā hua o te tau. Arā te Kurī a te kai hautu, he roa nōna e kōingoana kia whakangahautia tētahi Kurī anō, he hoa nōna, ka whakapai, ka hore he painga I tēnei wā tonu, e rāhiritia ai ia. Nā reira, I te tōnga iho o te rā, ka toro atu te Kurī kua rāhiritia, ā ka heria ia e tōna hoa ki te kaunga. I te kitenga atu I ngā kai o reira, ka mīharo ia, nā, ka whakatau ia, hei te wātika, ka pērā te rahi o tāna apuapunga, ka kotahi wiki ia pūnaunau ai. Ka kaha te takawhetatia o tōna whiore, ka pū kahu hoki te kōtamutamu. Nā whai anō ka kitea ia e te kai tunu me te aha, he ki te nāna I tētahi Kurī tauhou, ka kapohia tōna whiore, ka piua ia ka tukuna kia rere rā te matapihi ki te huarahi rāno. Nā wai, ka memeha tāna hikoinga atu, ka karapotia ke ia e tētahi huihuinga Kurī, te whakahihi atu ai ia I mua rāno mō tōna rāhiritanga. Ka hihiko te uia ki tōna pēheatanga e rātou. Au e rā tāna whakahoki. I pērā rawa te manakitia ōku, te mōhio nei au ki te pēheatanga o taku putanga. Ko te kiko o te kōrero, kia tūpato I tāu whai I te ngā kaureka. The Dog Invited to Supper by Aesop. A certain rich man invited a person of high rank to eat with him. Great preparations were made for the repast, and all the delicacies of the season provided. The dog of the host, having long wished to entertain another dog, a friend of his, thought this would be a capital time to ask him to come. As soon, therefore, as it fell dusk, the invited dog came and was shown by his friend into the kitchen. The sight of the food there filled him with astonishment, and he resolved that when the time came, he would eat enough to last him a week. He wagged his tail so hard and licked his chops with so much vigour that he attracted the notice of the head cook, who, seeing a strange dog about, caught him up by the tail, and after giving him a swing in the air, sent him flying through the open window into the street. He limped away and was soon surrounded by a lot of curs, to whom he had boasted of his invitation. They asked him eagerly how he fared. "Oh, really," he answered, "I was treated so warmly that I hardly know how I got out of the house." The moral being, beware how you accept favours. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there.
If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mau.